Burazeri moji, prije nego što pređemo na sam video, želim veliki shoutout dati Marku Kukurinu, mom burazu koji actually vodi profesionalni serijal o kuhanju, tako da obavezno nabacite oko. Ova čokolada... Biskvit ne izgori. Šta? Evo biskvit gori. Onda čekamo da se čokolada... Rahela zidu! Fino će biti. Fino će biti. Fino će biti, Marka. I burazeri moji, dobrodošli na još jedan video Gloria Berger, pa ti si Buraz, moja šta ma, jel te dijako, a? Razbit ću ih jako upaljač nema plina. Uglavnom burazeri moji, šta radimo u današnjem videu? U današnjem videu Buraz ide u kuhinju. Moram raditi čupavce. Zapravo sam totalno planirala nešto drugo snimati, ali mama je rekla da moram raditi čupavce, tako da... Wow. Uglavnom, burazeri moji, prije nego što pređemo na ovaj video, obavezno stavite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera, uključite ono zvonce dole sad odmah, ok? Da primite obavijest svaki put kada izbacim novi video. I ajmo sad preći na video. Ja sad idem u kuhinju Buraz, ali idemo u kuhinju sa stilom. Idemo u kuhinju ovako obučeni, zato što burazeri sa stilom kuhaju. Ja se nadam, ja sam završila ugostiteljsku, ali nadam se da neću ništa zapaliti, iskreno. Let's go! Primještavamo se tamo. Uglavnom, burazeri moji, evo nas prvo, znači čupavci. Trebamo 10 jaja, 10 šećera žlice, 2 praška za pecivo, 1 vanilin šećer, 8 do 10 žlica brašna, kojeg nemam pojma, onaj koji ima dobro je. I ja ću vam sad pokazati cijeli postupak. Prvo trebam zavezati kosu, zato što ne mogu. A kako da zavežem ovu kosu nego ovako? Samo ovako mogu zavezati ovu kosu. Buraz! Trebate 2 zdjele. Svih 10 jaja morate razdvojiti žutanke i bijeljanke, kako god da se to kaže, ok, wow. Ajmo sad to I morate to elegantno raditi, s osjećajima, ok? Buraz! Sad kad smo to napravili stavljamo 1 vanilin šećer u žutanke. Opa, ide 2 praška za pecivo, znači ja nemam pojma ko će ovo jest. Ide prašak. Ušlo mi u nos. Evo, nadrogirala sam se sa praškom za pecivo. Sad će mi biti jako zabavno u životu, inače. Živote robio. Ide 10 žlica šećera. Je li ovo šećer? Ma je, kao po mirisu skužim da je šećer. Koliko šećera, Buraz moja, ovo treba toliko ići. Valjda treba. Znači, ovo je kolač za dijabetičare inače. Evo, Buraz moj, pogledajte kako to izgleda, sad to treba miksati. Sada stavite 8 žlica brašna, ako vidite to premalo stavite 10. Kako da vidite da je premalo, nemam pojma, od oka. Ja vam sve radim od oka. Znači, ljudi moji, sad ovdje imamo bljenjanjak i njega samo izmiksamo, da bude bijel, logično. Sada u žutanjak ubacujete beljanjak, znači samo ga bacite, Buraz moj, niš drugo. To sve zajedno promiješate. Znači sada pećnicu stavite na 180, do ovo trebate i bak papir. Kako se kaže bak papir na hrvatski? Papir za peć. Evo ljudi, dobila sam pomoćnu kuharicu, plaća mi 5 lipa po satu, ona je Rahela. Ja nisam htjela biti ovdje. Natjerala sam je na ovo, uglavnom, Rahela, šta misliš, je li biskvit gotov? Nemam pojma, čekaj. Nemam pojma, nek se malo prepeći. Ne, staviš nož unutra i onda Ako otvoriš, uplaši se biskvit. Nemo još! Što se tako kao, čekaj. Sata kasnije. Mogli smo, dok čekamo raditi ovu čokoladu. Smo glupi, jela? To se radi u vrijeme, to ja zaboravila. Ja čekam ko budala, gledam u zid ovako. Ćemo na paru, ili? Ne na paru, normalno ide čokolada. Sad gledajte naše čokolade. Znači ljudi, za čokoladu trebate... Ne znamo kako se to zove. Lonac! Ovo je mlijeko. Ono najjeftinije, zato što nema razlike. Najjeftinije čokolada i... Posuda! Trebate posudu i žlicu, ili to ovako? Posuda, to je lonac! Dobro, kako god da se to zove. Stavi koliko grama čokolade? Trebamo puter. Koliko grama? Pa znaš što ti je. Ma ja to stavljam od oka. Cijelu čokoladu. Onda moram još malo više. Stavili smo cijelu XXL čokoladu. Treba tu malo mlijeka, ne? Da, treba mlijeka. Ide. Ne pojma što je tako dosta. Treba i šećera. Dosta, ne? Još malo, vjeruj mi. Nikad dosta šećera. Moram da radi, je uopće radi. Pa nisam ništa ti upalila. Rahela miješa, a ja uopće nisam ništa upalila, ali ona miješa. Sad ćemo malo čekati da se ovo počne stopiti pa da možemo miješati. Tako je. Još miješaj, ali ovako na ovo. Onda čekamo da se čokolada... Rahela nazivu! Rahela nazivu!
imam dokazni snimak da se gleda kameru je sve. Ne. Na 2. Mama, vi meni radite stres, pustite me. Pa ja kad sam sama radila čupav se, ništa se nije desilo. Pa zato što vi sjedite svi, tu i djeca su oko mene. Ova čokolada. Biskvit ne izgori. Šta? Evo biskvit gori. Dosta. Fino će biti. Fino će biti. Fino će biti, Marka. Tako je zvati Mara ako je. Ja nisam rekla ti ne bi iskužala biskvit. Mama, ne maknite se. Ovo su moji čupavci. Ne, pusti, baš me zanima, ono išao. Imamo premalo čokolade, trebamo još više mlijeka staviti. Da. Ja sam to znala. I onda ajde sad. Znači, ko juhica malo. Ako se vas dvoje sad ne maknete, ne mogu, živšena sam. Kad svi oko mene dok kuham, evo znoj me oblio. Znoj me oblio. Te neka peče, dajte mi. Da, reci mi tata. Dakle, O, sad ja ovako napravim. Vruće! Ko kuca? Sad ajde, nek dođu još ljudi gledat. A bok! Vas sam vi gledaš, kako ste? Nek da su gosti. Sad moramo, došli su gosti, sad se pravi da znaš sve. Pravi se da znaš sve, došli su gosti. Evo, radimo vaš radimo čupavce. kolače. Evo, sjeti miris. Pa da, ja sam završila ugostiteljsko pa. A glezit se prljam. Nije, šuti, žena će gledati. Sad idem narezat ovaj biskvit na što manje kocke, tako da kad ljudi jedu da iz jednog griza mogu pojesti. I onda vam se javim i kokos ću staviti u jednu zdjelu. Vidimo se. Moreno je došao, vidio je biskvit i rekao je... Probaj, ajde, probaj. Ali to je samo biskvit. Mogu ja probati? Stavila sam kokain unutra, uraz. Šalim se. Evo samo ti biskvit. sad treba čekati da se ohladi. Da. Ljudi, uglavnom, narezali smo ovo. Sad ovdje je kokos i ovdje je čokolada. Sad gledajte što ćemo raditi. I to radite dok ne završite, buraz moj. Burazri moji, evo kako vidite gotovo je, blagoslovljen ovaj čovjek koji ovo jede, ali ne, ja mislim da je stvarno fino, znam da je stvarno fino, ovo je već drugi put da to radim u svom životu, ljudi, drugi put, halo. Uglavnom, nadam se da ste uživali u ovom videu, obavezno stavite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera, uključite ono zvonce da primite ove svaki put kada izbacim novi video i više nikad u životu neću stati u kuhinju. Ćao!